I u 2018. godini pekara Veli iz Bosanske Krupe i dalje ima kvalitetan nastup prema tržištu. I dalje je ostala inovativna i konkurentna. Ova pekara ima višedecenijsku tradiciju i zanat se prenosio sa generacije na generaciju. Kada smo danas posjetili pekaru Veli, zatekli smo jednog mladog momka koji je, iako veoma mlad, već naučio dosta od pekarskog zanata. I za koju godinu on će biti taj koji će nastaviti višedecenijsku familijarnu tradiciju. Upravo razgovaramo sa jednim od vlasnika najpoznatije pekare u Bosanskoj Krupi. To je pekara Veli. Pa pitamo ga, koliko dugo je pekara Veli prisutna u Bosanskoj Krupi? Pa mi se bavimo ovim poslom oko 11 godina na ovoj adresi. Baš i niste mijenjali adresu, non stop ste ovdje. Ne. Što su kupci navikli i tako. Da. Zbog poslovanja po visoko postavljenim standardima, zbog kvalitetne lokacije, zbog kvalitete proizvoda, kao i ljubaznog i nadasve uslužnog osoblja, pekara Veli je postala prepoznatljivo ime na cijelom regionu. I zato smo pitali. Možete li nam reći ko su kupci vaše pekare? Pa kupci naše pekare su obično ljudi iz opštine Bosanske Krupe, kao i ljudi u prolazu i dijaspora koja dolazi u ljetnim periodu. Znači, putnici, namjernici, kao i svi ostali, pošto je pekara na dobroj lokaciji i ne može se tako proći, a da se ne primijeti. Ne primijeti i po izgledu, i po okusu i mirisu. Najjači aduti pekare Veli su njeni proizvodi, kojih ima zaista dosta i visoke su kvalitete i prepoznatljivog mirisa i okusa. Vidimo, imate veliki asortiman proizvoda. Šta u stvari pekara Veli iz Bosanske Krupe nudi svojim građanima? Pa mi nudimo razne vrste kruhova, razne vrste peciva, razne vrste pita, pice, sve. Purice, sirnice. Da. Stabilna na tržištu i trajno opredjeljena da tom istom tržištu ponudi nešto novo, kao i da održi već davno postignut visok tržišni rejting, ovoj pekari pomaže da uvijek bude ispred konkurencije i zadrži vodeću poziciju u svojoj branši na cijelom regionu. Možete nam reći kako uspijevate da zadržite konkurentnost na tržištu, iako svi znamo da je tržište u ovoj vašoj branši veoma zahtjevno i veoma konkurentno? Pa maksimalna posvećenost prema kupcu, kao i stalan trud da našim kupcima uvijek ponudimo neki novi proizvod. Pa da, znači to je osnova, je li tako? Da kupci primijete da kod vas se uvijek može naći nešto novo. Nivo usluga je velik, vidimo da su ljudi zadovoljni i brza je usluga. Ništa, to bi bilo sve. Hvala vam puno na ovom razgovoru.